Malo le ngā lue tala whalawa o tala mai Ausetalia ale Radio Samoa. O le a whatatia ese le whainga malo le whetawale Ausetalia le mana onga olo iai mō tangata mai atunu I whafo ia whaailoa sa wha maoninga o se negative test ai le imalanga mai. O saunua le minister o soifua malaloina Greg Hunt o le ale toi mana o mia le malo na whaatino le tūranga. Ta ua le minister wa mai ona whaatara no le mata upu ma whaalurunga o company waalele pe o le Qantas ma le Virgin ma tadia foi le fautuanga mai le ofisa sila le soifua malaloina. O se whaaiunga o tadia le reia le tōtele sa whaailo ni whinangano le mata upu le rungo televise ma newspaper I Ausetalia fa mai a lātou wala ngā tatau o wa ese foi le tūranga wa iei le atunu le teminei whaatu sa atu le teimi whaatu a o ma iei le COVID-19 I le re mautonu ma le reiro o ngā yoi ngai whaia e te te atuai le whamai. E te tusa lava foi ma le whainga wa iei ia isi atunu te tele I le atu Europa. O I lātou e tai ono sulu lima tausanga masiri atu, whapea tangata na mua no foia Ausetalia o siria marata I lima sulu tausanga le mātutua, o lo I no fuanga mo tangata mātutua, whatasei ma tangata ta I se furu ono tausanga masiri atu e iei nisi tūranga tau le soifua malanoina e a awhiai. O I lātou ia o le a mua ianga waa mo le tuipuipui lo na whaa, le awa I oina nei e le atagi po le Australian Technical Advisory Group on Immunisation, le kulupu le nafa ma fautuanga e whatatau I tuipuipui Ausetalia. Wailoa le minister o soifua maloloina o le asofao a perina leo le a amatawhai ai tui ia o whaingo winter doses po o tui mo le tau malulu. O le asofoi le a amatai le porkalame mo le whaia o tuipuipui o le fulu. O ta ua le minister o le tuiro na whala lea e mana o mio na whaia I le mai au le wha I le ono masina talo na mai a le tuipuipui wha o popo po le booster. Wai mai le minister sa sila le atagi I wha maumaunga wha wau malo mai atunu e peo Israelu ma whaia I la latou wha I unga le mata upulea. To tele tala vau na poto ane I whafo le mauta o le palemia I sini nei le tāwana leila e whaailo ailo lātou te te le mata upe whaatatau I le tau. Ma ngā yoinga Ausetalia o te tau na whaia ia whae titi ai wha le tonu I le tau. Mo le tōtele I lātou ia e au fiei matamaiti a onga a matamaita I sputou tau sanga mo lātou ta ua patino a fianga o le tau ia I lātou mo lātou a inga. A meise lava I longa na se mawai atu nei o na a fiei New South Wales ma Queensland. Whai mai la lātou mautaro sia ia langona le palemia la lātou wala au, ma whaia ia se whainga e Ausetalia e whae titi ai, a awhianga I le si o manga mare o sone, a mai se lava le mata upu le whaatu peina pe Ausetalia o fossil fuels, ma malo si anga e pe o le koale, le penisini ma le kesi. O le isi fo I vaenga te te le blockade Australia, na pueina fo I leo ni se o lātou sui sa whaatino te te lungo se train na Oloi Marrickville, ma poloka I feo I ngā trains. Whapea fo I le isi tama e tai sa pueina mai se tasi o ala lau papa I sini, wa poloka I fo I whemaranga I ngā tangata, a ngā iatu I ngā nuenga maonga. Ua maua le sola tino mariwa se tamae fitu se fururua tausanga, I lo longa I se vaenga I le tu I mātua New South Wales. O le pōna pōpo le afo le walu na liputi ai o lo tausa I dia lea tama, ai sa lolo vai a fo I whae tū leo Grafton, o no timunga lea sora nafi whaasoro mai lea fiafi. O li poti la tamai la leo I lea sopa whae loai, na maua le tino madi o le tangata le tele tito leiva le pōna pōi se no fuanga, e le mamau ese ma le vaenga sa liputia mai eisi a tama. Ta tonu le uso esu e peo na wha mauni e tara ma le 9 News, o le tama le fitu sfurua tausanga sa tausa I dia. O lo whaia peso e suenga, ai na mamawhale pa ua timunga te tono le luas ful whaitu la I le whaitu leo le stete, tanu mai le aso lulo le vai aso nei. Tanu muli sa di poti la tamai le aso ua whaamoni ai, o sa tamai tai pea ma le tōru ful tausanga, ma tei nei te to alua e la loi fol ta iona tausanga le mātutua, le ua mawatu ua mani niu na ua pasa ta avale le tu I sauta isa sa eo me le pone na mua peo na ta ua le li poti. Whaelo mai e ui tau mawhainga le tine mua ta pere afi, pe ta ere I mawhai lavona whaasao ina mai se taso I rātou ia sai te tono le ta avale, sa iei le pito le highway pe amara sifuru 5 mita, le mamau ese mai le highway. Whai mai na whato a maua tino maari riwo I rātou iei na ua mai ona ta pere afi, ai sa tau mawhai se aveloli na pasiane e fisosoani iai, wha pe nisi sa iei lea no fuanga, ma vili iei le telefoni mo le fisosoani wha O lo tau wha mautu le mafua anga o le nei wha lawe, a wata ua le 9 News e fōringo le ta avale sa paka, ai sa sawa ne loma le afi.
Tau sa idia leo se fesoasoani le mataupu, ma nisi e ono si la fia ni whamtaranga i e wa fia, ai maise nisi sa si la fia ni whamtaranga i le teimi, tonu na tupu ai le whaalawe lave. Tala nala radio Samoa me Ausetalia le nei fo i asfareile, manuia tele le whai ungal vai aso whailo ai fo i le vai aso fau, soifua.